ngajukan umat jong imei kung siya ibajrong ito'y kisley habang at yapang idam hajeng tiya uban ko'y mga imei idakwa man kamid imei imjunang yotya barabor idon hasanda o ngaju yo iyang tangarway o ngaju kenma umat imei man kapur kumne balay nga tempang kenja marway habang akin mau umat jong imei kano nga kuslay marway ja ayu kumei tim ngam lasan dala dengan tuy uman habang ayo ba ija umman mei kumei ba ejong man kapur kumne balay nga tempang kenja marway habang akin mau umat jong imei kano nga kuslay ja ayu kumei tim ngam lasan dala dengan tuy umat habang ayo ba ija umman